Keď dám toto takto ďalej, to je pekne hnusný. Čože? To je hnusný. Áno, tak len takto a takto. No ja bych to udělal takhle, aby tady byl ten trojuhelníček, víš? Taký trojuholník. Ja som myslel, že takto, keď to dám, že bude také väčšie. Tak len normálne dole a potom aj tuto prehodím a to bude B. No ale víš, ten trojuhelníček by tady udělal. Aký trojuholníček? Takto ho mám nalepiť či vyššie? Takto. Nenahrávaj ma. Mali sme to dať Ferovi minulý týždeň nalepiť.